Kolombo. Ngiyalibingelela lonke. Mina phezulu. Ngiyalibingelela lonke ibizo lami nguVusumuzi Mkhwananzi. Ngivela eZimbabwe. Ikhampani yami kuthiwa iMairana. Namhlanje sise Washington DC kuhlelo le Mandela Washington Fellowship. So Vusi selifikile esigodlo se-Washington DC. Namhlanje uhlelo luqalile uhlelo le-Mandela Washington Fellowship Summit. Sibone uhlelo loluvulwa umnumzana uBen Carson yena ongolilunga umphathintambo kuhulumende kaMongameli Donald Trump. Did he say anything ongathi wena njengomuntu ongusakhulayo hayi lokho kungithinta inhliziyo yami? Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini kumbe singathi esilungu ama-domestic workers. Mina ngakhuliswa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzana uCarson uthe ekhuluma bokungani ukhuluma lami ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukuba nxa umnumzana uCarson ekwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwanisa ukuyenza lo mayiphi into lapha emhlabeni. Kodwa ngaphandle about i-life story kaBaba Ben Carson kukhona okunye okuphumileyo na kuhlelo namhla? Okunye engutholeleyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha. Sizosebenza. Sesifundile. Kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona eAfrika yathuthuka kakhulu. Ngathi into engiyifundileyo kakhulu ukubana silapha singakwanisa ukuthi sibambane sisebenze sonke ndawonye siyathuthuka. Asithinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo. Ngiyazi ukuthi lapha when you came for uhlelo lolu beliseclassini lifunde izinto enjani? Sifunde into eziningi. Thina bese-Drake University besenze ethiwa i-experiential learning. Ngathi esikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya le classini sizofunda. But into engikwanisa ukuthi ngajabula kakhulu ubana khona phana sihlangana labantu abatshiyeneyo. Mina mbuye ngile company yami eMairana esebenzelayo eZimbabwe lase-Afrika. Sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye. Thole ithuba lokwana sikwanise ukuthi si-register iMairana ibe iMairana International. Kulama partners amanye hlangane lawo abangabantu abale citizenship yakhona apha eAmerica. Kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukwana ivision engilayo iqhubekele phambili. Asithinteni udaba mayelana lokudlelwano. Ngiyazi ukuthi wayengumongameli yena owaqala uhlelo lolu umnumzana uBarack Obama, abanye bathi president number 44. Nguye wathi hayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Africa kuyinto eqhakathekileyo ngempela. Ubona ngani isikhathi sakho lapha kwele Melika uhlangene lo muntu ongathi hayi mina when I go back home sabe selolu budlelwano sisebenza ndawonye? Ngiyabonga kakhulu. Hayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu700 kulabantu they amazing people. Imbono yabo ihezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi abantu bayasebenza. But thina into enjabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interact labanye abahambayo kuhlelo lelo kuminyaka edlulileyo. Sananzele ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi sizasebenza sonke sizasebenza sonke. But sibona ukuthi ingcono sithatha amazwi ethu siwafake into action. Sase sifoma icompany ethiwa the Greater Global Partnership. Sathi safaka ama$500 ethu si-12 sathi zakhipha ama$100 khonapho sa-register icompany yethu. I-university yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer umnumzana Chip Nyambonga kakhulu. Sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure. Kuyena lawa amaviki alandelayo siyasebenza gadalala
ukubana sikwanise ukuyilauncha le inkampani. It will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries. Zema country la alichumi. Yeah, siyakwazi ubana there's a chance ubana sizehluleka, but esingeke siyehluleke ukuthi ukuqalisa, angeke siyehluleke ukuqalisa. Ngempela futhi. Abontanga ke abaseZimbabwe ukhangela ukuthi uzabe ubathuthukisa kanjani? Mina ngiyavutha phakathi. Ukubiyela ekhaya sokumphuzele. Usukhathele semfuna ukuyasebenza. Kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono. Kulabantu abaningi mina engikwaziyo engakhula labo. Mina yazi ubana kulabanye engakhula labo ku Best Street koBulawayo. Sihlala sonke streetini sakoBulawayo. Ngiyazi abantu abaningi babesithi singama street kids. Yeah, ngiyakwazi ubana abanye maybe balalele, but namhlanje seWashington DC. So ngiyathi ngesikhulungu bathi uyaba le burden yabulayo ubana I must make a difference. Kumele into engithinta kakhulu enhlizweni yami ngoba ngiyakwazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanika ithuba lena leli, kulabantu engingabazi ababembhadalela ischool fees, kulabantu engingabazi ababebuya benika okudla. So mina ngithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable. Mina ngingumntwana waseAfrica, ngumntwana waseZimbabwe, ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abachiyeneyo. Lami ngizakwenza, ngizabisela ngikhulisa abaningi. Amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isiza abantu abaningi.